وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن جمعنا وإياكم في هذا المجمع المبارك، مجمع الخير، مجمع نبحث فيه عن الهدى وإرضاء الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا ولا حولنا ولا منا شقيا ولا محروما. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Setelah Syekh memberikan salam kepada kita semua, beliau menyapa kita dan kemudian mengatakan bahwa segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, di majlis ini, majlis kebaikan, majlis yang punya keberkahan, yang kita mengharapkan padanya ridha Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan kebaikan yang banyak. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan majlis kita ini atau berkumpulnya kita ini sebagai berkumpulan yang dirahmati oleh Allah, dan setelahnya kita berpisah dalam keadaan terjaga oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menjadikan pada diri kita dan orang-orang di sekitar kita kerugian dan kesengsaraan. كيف ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ Beliau bertanya kepada kita semua, bagaimana agar kita bisa nantinya mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga? هل تحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Bukankah kita semua mencintai Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? هل تريد أن تكون معه في أعلى الجنة؟ Bukankah kita ingin bersama dengan beliau di surga yang paling tinggi? المحاضرة تجيب على هذا السؤال: كيف ترافق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ Maka muhadharah kita, taklim kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana agar kita bisa menjadi pendamping Rasulullah di dalam surga nantinya? الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه الله حبا عظيما. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لما اجتمع الأنبياء ليلة الإسراء لم يتقدم إماما إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. Pada malam Isra, para nabi itu pun kemudian berkumpul dan tidak ada yang maju menjadi imam kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. Allah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لما رفع الله آدم إلى السماء الأولى ويوسف إلى السماء الثالثة وموسى إلى السماء السادسة وإبراهيم إلى السماء السابعة، أين رفع محمدا صلى الله عليه وسلم؟ Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Adam alaihissalam ke langit yang pertama, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Yusuf ke langit yang ketiga, lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Musa ke langit yang keenam, dan kemudian Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Lalu di mana posisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? رفع الرسول صلى الله عليه وسلم فوق جميع النبيين حتى بلغ سدرة المنتهى. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas semua posisi dari para nabi sampai Nabi kita mencapai Sidratul Muntaha. إذا كان موسى عليه السلام فلق الله له البحر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فلق الله له القمر. Jika saja Nabi Musa alaihissalam mukjizatnya Allah membuat laut terbelah untuk Nabi Musa, adapun untuk Nabi kita Muhammad SAW menjadikan bulan yang terbelah. إذا كان سليمان عليه السلام أعطاه الله بساط الريح فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله البراق ينتهي حافره عند انتهاء بصره. Jika saja Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kekuatan untuk mengendalikan angin, untuk berpergian bersama angin,
dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan yang lebih luar biasa lagi, yaitu Buraq yang cepatnya atau kecepatannya luar biasa. إذا كان عيسى عليه السلام أحيا الله له الموتى فالرسول صلى الله عليه وسلم نطقت عنده الجمادات وبكى عنده الجذع. Jika Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, sudah mati dengan izinnya. Adapun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan benda mati bisa berbicara kepada Nabi, bahkan batang kurma, pohon kurma bisa menangis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yuhibbur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Allah mencintai Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akthar min jami'il anbiya'i wal mursalin. Lebih dari para nabi dan juga para rasul yang lainnya. Yaumal qiyamah yadhhabun ila Adam. يا آدم أنت خلقك الله بيده فاشفع لنا فيقول نفسي نفسي لقد سألت الله ما ليس لي بعلم اذهبوا إلى إبراهيم. Ketika di hari kiamat nanti, ketika para manusia dikumpulkan, maka para manusia itu kemudian mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk meminta diberikan syafaat. Namun kemudian Nabi Adam mengatakan nafsi nafsi, masing-masing kita mengurus diri sendiri. Saya telah meminta kepada Allah apa yang tidak pantas untuk aku minta, maka pergilah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Naqul idhabu ila Nuh alaihissalam fayatun Nuh fayaqulun anta awwal Rasulullah أول رسول أرسلك الله يا نوح اشفع لنا فيقول نفسي نفسي إني سألت الله بغير علم. Kata Nabi Adam, pergilah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka orang-orang pun kemudian mendatangi Nabi Nuh alaihissalam dan sama meminta syafaat. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam? Nafsi, nafsi. Ya, sendiri, kita berurus diri sendiri. Orang-orang mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama, maka berikan syafaat kepada kami. Nabi Nuh menolak dan mengatakan, saya telah meminta kepada Allah apa yang tidak pantas untuk aku minta, tanpa ilmu. Maka pergilah kepada Nabi Ibrahim. يقول اذهبوا إلى النبي إبراهيم فيأتون إبراهيم اشفع لنا عند الله فيقول نفسي نفسي لقد كذبت في ذات الله 3 كذبات اذهبوا إلى موسى. Mereka kemudian mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam meminta hal yang sama, minta syafaat. Tapi Nabi Ibrahim juga mengatakan nafsi nafsi, urus masing-masing, urus diri masing-masing. Saya telah berbohong 3 kali dalam kehidupanku. Maka pergilah kepada Nabi Musa. Yaqul Musa alaihi salam nafsi nafsi laqad qataltu nafsan bighairi haqq idhabu ila. Ketika mereka mendatangi Nabi Musa, mereka meminta syafaat, sama Nabi Musa juga mengatakan nafsi nafsi. Beliau mengatakan saya telah membunuh seseorang tanpa alasan yang benar, maka pergilah kepada Nabi Isa. Fayaqul Isa nafsi nafsi. هذا المقام ليس لأحد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. Lalu kemudian yang sama, urus diri masing-masing. Maka kemudian beliau mengatakan, untuk urusan pemberian syafaat seperti ini tidak ada yang berhak kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah dan minta kepada beliau. Fayatuna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fayaqul rasuluna ana laha fayasjud wa yashfa' lin-nas. Maka kemudian manusia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, ana laha, itu adalah bagianku, akulah yang bisa memintakan syafaat. Maka kemudian Nabi SAW bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian meminta izin untuk bisa memberikan syafaat kepada umat manusia. Sayasjud lillah fayaqulu Allah lahu irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Famadha yaqul? Lalu kemudian Allah mengatakan kepada beliau, angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah engkau akan diberikan apa yang engkau minta. Engkau minta memberikan syafaat, engkau akan diberikan untuk bisa memberikan syafaat. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Madza yaqul? Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaqul ya Rabbi ummati ummati, ya Rabbi ummati ummati.
صلى الله عليه وسلم. Maka Nabi SAW mengatakan, ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد سجودا طويلا ويشفع عند الله لنا يا أمة محمد. Perhatikan jemaah sekalian, Nabi SAW sujud dengan sujud yang begitu lama, meminta izin untuk agar bisa memberikan syafaat. Untuk siapa? Untuk kita semua. هل تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Apakah kita semua mencintai Nabi SAW? هل تحبونه حبا عظيما؟ Apakah kita mencintainya dengan cinta yang besar? بكى الرسول عليه الصلاة والسلام، بكى فأرسل الله جبريل وقال قل لمحمد ماذا يبكيك. Suatu hari Nabi SAW pernah menangis. Lalu kemudian Allah mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat bertanya kepada beliau, wahai Muhammad, apa yang membuatmu menangis? لماذا بكى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Kenapa beliau menangis? أنت لماذا تبكي؟ Kita semua tanya masing-masing, apa yang biasa membuat kita bisa menangis? الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا يبكي؟ Dan apa yang kira-kira membuat Rasulullah pada momen ini menangis? فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أمتي يا جبريل أمتي يا جبريل. Dan Nabi SAW mengatakan, ummati ya Jibril, umatku ya Jibril. بكى لأجلي أنا ولأجلك أنت ولأجلك أنت. Nah, beliau menangis untuk saya dan untuk antum dan semua, untuk kita semua. فقال الله لجبريل قل لمحمد لن نسوءك في أمتك وسنرضيك. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, katakan wahai Jibril kepada Nabi Muhammad bahwa kami tidak akan berbuat buruk tentang umatmu dan kami akan membuatmu ridha terkait hal ini. هل تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بكى لأجلكم؟ Apakah antum mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah menangis demi antum semua? هل تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يشفع عند الله ليخرجكم من النار؟ Apakah kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dikeluarkan dari neraka? من الذي منكم يريد أن يرافق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ Siapa di antara kita yang bisa atau yang mau mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak? كان رسولنا صلى الله عليه وسلم عند الصحابة فقال وددت أني رأيت إخواني. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersama para sahabatnya, lalu kemudian beliau mengatakan, saya sangat ingin bertemu dengan ikhwani, saudara-saudaraku. قال الصحابة ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah kami ini semua adalah saudaramu wahai Rasulullah? قال أنتم أصحابي. Nabi mengatakan, tidak, kalian adalah sahabatku. إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. Adapun saudara-saudaraku yang aku maksud adalah mereka-mereka yang beriman kepadaku, tapi mereka belum pernah melihatku. هل أنتم تتمنون أن ترونه كما هو تمنى أن يراكم؟ Apakah kita semua pernah bermimpi dan berharap bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa bertemu dengan Nabi sebagaimana Nabi sangat ingin bertemu dengan kita semua? من يريد أن يرافق الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد؟ Siapa yang ingin mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi, surga yang kekal? سأذكر 3 أعمال. Saya akan sebutkan 3 amalan. إذا عملت واحدا من 3 ترافق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. Jika ada yang bisa mengamalkan salah satu dari 3 itu, maka balasannya adalah bisa mendampingi Nabi di surga kelak. الذي حقا يريد أن يكون في أعلى الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل واحدا من هذه 3. Yang betul-betul mau, yang betul-betul ingin mendampingi Nabi di surga yang paling tinggi, hendaklah dia pilih salah satu yang bisa dia lakukan dari 3 hal. الصحابة رضي الله عنهم الذين لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم بكوا لأنهم خافوا أن لا يلقونه في الجنة. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menangis. Kenapa? Karena mereka khawatir jangan sampai mereka tidak bisa bertemu dengan Nabi nanti di surga.
فهل أنت تتمنى أن تلقاه في الجنة؟ Apakah antum berharap untuk bisa bertemu dengan Nabi di surga? جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم Pernah seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقال يا رسول الله إني أكون عند أهلي فأشتاق إليك فلا أرتاح حتى آتي وأنظر إليك. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya kalau bersama dengan keluargaku, saya senantiasa merindukanmu dan saya tidak bisa tenang sampai saya mendatangimu, bertemu dan melihat dirimu. Dan saya biasa mengingat kematianku dan kematianmu. Engkau wahai Rasulullah, kalau engkau meninggal, pasti engkau tempatnya di surga yang paling tinggi. Adapun saya, kalau saya meninggal walaupun masuk surga, belum tentu bisa menempati tempat yang sama. Saya khawatir tidak bisa bertemu denganmu. Ini orang yang sudah pernah melihat Nabi SAW di dunia, tapi dia masih menangis dan khawatir jangan sampai tidak bisa bertemu dengan Nabi di surga. Akhirnya dia pun kemudian menangis. Pertanyaannya, apakah kita pernah menangis? Apakah kita pernah menangis berharap bertemu dengan Nabi? Maka kemudian Nabi diam sejenak, lalu Allah menurunkan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'illaha war rasul", barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu an-nabiyyin, minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ilaika rafiqa, mereka itulah orang-orang yang paling baik menjadi pendamping. Sekali lagi jamaah sekalian, apakah kita ingin bisa mendampingi Nabi di surga? Ini adalah posisi atau tempat yang paling tinggi di surga. من يريد منكم أن يكون في أعلى مرتبة في الجنة؟ Siapa di antara kita yang mau berada di posisi yang paling tinggi, di kedudukan yang paling tinggi di surga? كلنا نتمنى أن نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. Semua kita pasti ingin bisa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. بعضنا سيكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. Sebagian dari kita pasti akan bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. يمكن أنت ويمكن أنت. Mungkin antum, mungkin juga antum. كيف نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ سأذكر 3 أعمال، اعمل واحدا فقط وستكون في أعلى الجنة. Saya akan sebutkan 3 amalan tadi yang kalau kita amalkan salah satu saja, insyaallah kita bisa bersama dengan Nabi di surga. العمل الأول. Yang pertama, من سيعمله؟ siapa yang mau mengamalkannya? من سيعمل ويكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة أعلى الجنة؟ Siapa yang mau mengamalkannya sehingga dia bisa menempati surga yang paling tinggi? من يحب الرسول ويريد أن يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Siapa yang mencintai Rasul dan ingin bersama Nabi? ما شاء الله، جاء شاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. Pernah datang seorang pemuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. فصب له ماء الوضوء لصلاة قيام الليل. Maka pemuda tersebut menuangkan air untuk Rasul agar Rasul bisa berwudu dalam rangka mengerjakan salat lail. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له: سل يا ربيعة
Maka Rabi mengatakan kepada pemuda tersebut, mintalah wahai Rabi'ah. سل يا ربيعة ماذا تريد؟ Mintalah apa yang kau inginkan. هل قال أريد أن تزوجني يا رسول الله؟ Apakah pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin engkau menikahkanku? هل قال هذا الشاب أريد مالا ومركبا يا رسول الله؟ Apakah orang ini meminta, ya Allah, ya Rasulullah, saya ingin harta, saya ingin kendaraan? ماذا قال هذا الشاب؟ Apa yang dikatakan oleh pemuda ini? قال أسألك مرافقتك في الجنة. Maka pemuda ini mengatakan, aku meminta kepadamu Rasulullah agar bisa mendampingimu di surga. هذا الشاب يريد أن يكون مع أفضل رجل في العالم. Pemuda ini ingin bersama orang yang terbaik di alam semesta ini. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Maka apa yang dikatakan Nabi SAW kepadanya? قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. Maka Nabi SAW mengatakan kepada pemuda ini, bantulah aku untuk mengabulkan keinginanmu dengan memperbanyak sujudmu. الذي يريد يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الصلاة. Maka bagi yang ingin bersama dengan Nabi SAW, maka perbanyaklah salat. كل سجدة ترفعك درجة. Maka sujudlah, maka Allah akan menambah kepadamu satu derajat. واسجد واقترب. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala حتى تصل أن تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. sampai engkau mendapatkan derajat bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. أنت كم مرة في اليوم تسجد وتصلي؟ Berapa kali kita salat dalam satu hari semalam? صلاة قليلة تريد تكون مع الرسول في الجنة. Salat kita sangat sedikit, lalu kemudian kita ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. أكثر من الصلاة والسجود حتى تكون مع الرسول في الجنة. Perbanyak salat kalian, perbanyak sujud kalian sampai kita bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. الذين يكثرون من السجود سنراهم مع الرسول في الجنة. Orang-orang yang memperbanyak sujudnya kita akan lihat dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. يمكن امرأة عجوز في البيت دائما تفرش سجادتها وتكثر من السجود لعلها تكون في مكسر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. Mungkin ada seorang wanita yang sudah tua yang senantiasa ada di rumahnya, tapi di setiap malam dia melebarkan sejadahnya dan memperbanyak salatnya. Mungkin dia di Makassar, tapi nanti di surga bisa jadi dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ممكن شاب يحب الصلاة ويصلي الضحى ويصلي قيام الليل يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. Mungkin ada seorang pemuda dia memperbanyak salat duhanya, dia memperbanyak salat malamnya dan akhirnya nanti dia bersama dengan Nabi di surga. هذا العمل ليس صعبا لمن يريد أعلى الجنة. Amal ini jemaah sekalian bukan amal yang susah bagi yang ingin surga yang tertinggi. لماذا لا نفعله؟ Lalu kenapa kita tidak melakukannya? لماذا نقول نريد أن نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا نكثر الصلاة والسجود؟ Kita selalu mengaku ingin bertemu dengan Nabi, bersama dengan Nabi di surga, tapi kita tidak pernah memperbanyak salat kita. بقي عملان. Maka tinggal dua amal lagi yang akan kita إذا ما sebutkan. عملت الأول ممكن تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة لكن تعمل الثاني أو الثالث. Kalau kita yang pertama tadi tidak bisa, maka masih ada peluang, yaitu dengan amalan yang kedua dan amalan yang ketiga yang insya Allah kita sebutkan. ما هو العمل الثاني؟ Apa itu amal yang kedua? عمل تطوعي. Yaitu amal-amalan sunnah. عمل إنساني وخيري. Yaitu amal-amal sosial yang bersifat sosial, membantu sesama manusia. لعل هذا أو هذا هو الذي يعمله وسيكون مع الرسول في الجنة. Dan mudah-mudahan ada di antara kita yang bisa mengamalkan amalan ini dan akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, من
يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, aku dan orang yang menanggung anak-anak yatim akan bersamaku di surga kelak seperti dua jariku ini. وأشار بالسبابة والوسطى عند أبي داود وقرن بينهما. Disebutkan Nabi SAW merapatkan antara telunjuk dan juga jari tengahnya sebagaimana disebutkan di Sunan Abu Dawud dan meletakkan seperti ini. هل هذا الإصبع قريب أم بعيد من هذا الإصبع؟ Coba lihat dua jari ini, apakah jari yang satu berjauhan dengan jari yang satunya lagi? هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أنت في الجنة. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah antum di surga kelak. إذا كفلت يتيم, Jika kita menanggung ابحث anak عن yatim, يتيم مات أبوه وساعده واكفله حتى يبلغ. maka carilah anak-anak yatim di sekitar kita, biayai dia, tanggung hidupnya sampai dia mencapai umur balik. وستكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. Dan antum akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. عمل يسير. Amalan yang sangat ringan. اقسم من مالك من راتبك وأعطي يتيما حتى يكبر 7 سنوات 10 سنوات حتى يكبر وستصبح مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. Alokasikan sebagian dari harta kita, dari gaji kita, lalu kemudian kita biayai anak-anak yatim, mungkin 7 tahun, 10 tahun, sampai dia dewasa, sampai dia balik, maka Anda akan bersama dengan Nabi SAW. المال سيذهب نصرفه في أشياء كثيرة تصرفه في فاتورة إنترنت اصرفه في كفالة يتيم. Yang namanya harta jamaah sekalian pasti akan berlalu, pasti akan habis. Selalu kita belanjakan, mungkin kita belanjakan ke kuota internet. Tapi coba sebagian alokasikan untuk anak-anak yatim. من يكفل منكم يتيما؟ Siapa di antara kita yang sudah melakukan ini? Menanggung anak yatim, satu anak yatim saja. هذا الذي يكفل يتيما سنراه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. Maka dia, kita akan lihat orang yang menanggung anak yatim, maka kita akan lihat dia berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam إذا di لم surga. تستطع أن تكفل يتيما بمالك تطوع أيها الشاب واسعى في الإعلان والتسويق لكفالة الأيتام. Kalau kita tidak bisa kemudian membagi harta kita untuk anak yatim, maka cari dengan cara lain. Coba cari dengan media sosial dan kemudian membantu mencarikan orang tua asuh untuk mereka. فتكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. Maka engkau akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. لماذا لا تفعلوا هذا يا معاشر الشباب؟ Kenapa kalian tidak bisa melakukan ini wahai para pemuda? افعلوا إعلان وتسويق واجمعوا تبرعات للأيتام وتكونوا رفقاء الرسول في الجنة. Cari donasi di media-media sosial kita untuk kemudian kita salurkan kepada anak-anak yatim, yang ini kemudian akan membantu kita bersama dengan Nabi di surga. أو يموت أخوك ويترك أطفالا فتكفلهم أنت وترعاهم فتكون كفلت يتيما. Misalkan ada saudara kita yang meninggal dan dia punya anak yang masih kecil, maka jadilah orang yang menanggung hidup anak yatim ini, anak saudara kita, maka kita akan terhitung mengamalkan amalan ini dan bisa bersama dengan Nabi. أو يموت جارك فتكفل أولاده وتساعدهم فتكون كفلت يتيما. Atau ada tetangga kita yang meninggal dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil, dan maka mereka itu adalah anak yatim, maka kita bisa tanggung kehidupan mereka. هل ما زلتم تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Apakah kita masih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? هل ما زلتم تريدون ترافقون الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ Apakah kita masih berkeinginan untuk mendampingi Nabi di surga? بقي العمل الثالث. Maka tinggal satu amalan lagi.
الذي ما سيعمل هذه الأعمال لن نراه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. Maka barang siapa yang tidak bisa mengamalkan 3 amalan ini, walaupun salah satunya kita tidak akan melihatnya bersama dengan Nabi di surga. ما هو العمل الثالث؟ Apa yang amalan ketiga itu? في غزوة أحد أراد المشركون قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. Di perang Uhud, jemaah sekalian, orang-orang musyrik ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. أعدوا كتيبة كاملة من الجنود تهجم على الرسول صلى الله عليه وسلم. Maka mereka menyiapkan sekelompok orang, pasukan kecil untuk menyerang dan menusuk dalam pertahanan kaum muslimin agar bisa membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا 9. Pada kondisi tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bersama atau hanya dijaga oleh 9 para sahabat. 7 منهم شباب من الأنصار. 7 dari 9 itu adalah para pemuda dari golongan Ansar. فهجموا على الرسول عليه الصلاة والسلام. Maka mereka pun mulai menyerang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. والرسول عليه الصلاة والسلام يتراجع لكي يحمي نفسه بالجبل. Dan Nabi SAW melakukan gerakan mundur untuk bisa melindungi diri beliau. وهم يهجمون على الرسول عليه الصلاة Mereka والسلام. senantiasa terus menyerang kepada Nabi SAW. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من يردهم وهو رفيقي في الجنة. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang yang di sekitarnya, barang siapa yang bisa membalas mereka, maka dia akan bersamaku di surga. فتقدم شاب من شباب الأنصار وقال أنا يا رسول الله. Maka majulah salah seorang pemuda dari golongan Ansar, dia pun mengatakan, saya yang akan melakukannya ya Rasulullah. هؤلاء هم الشباب Mereka itu para pemuda الذين يحبون الرسول صلى الله عليه yang وسلم. mencintai Nabi SAW. فقاتل هذا الشاب وقاتل والرسول صلى الله عليه وسلم يتراجع وقاتل هذا الشاب حتى سقط رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم الأول في الجنة. Maka pemuda ini pun kemudian maju menerjang untuk menghalau serangan-serangan tadi, sementara Nabi SAW terus bergerak mundur ke arah gunung sampai pada akhirnya jatuh dan tumbanglah pemuda tersebut, tumbanglah pendamping Nabi SAW di surga. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا الجبل بعيدا فإذا بالجبل بعيد عنه فقال من يردهم وهو رفيقي في الجنة. Maka Nabi SAW dan kondisi seperti itu masih bergerak mundur. Beliau melihat gunung untuk tempat berlindung masih jauh di belakang. Maka beliau kembali mengatakan, siapa yang bisa menghalau mereka, maka dia juga akan menjadi pendampingku di surga. فتقدم الشاب الثاني من شباب الأنصار وقال أنا يا رسول الله. Maka majulah pemuda kedua dari golongan Ansar dan mengatakan, saya akan menghadang mereka ya Rasulullah. فقاتل المشركين وقاتل المشركين ودافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سقط رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم الثاني في الجنة. Maka kemudian dia maju menerjang menghalau serangan-serangan kaum musyrikin sampai beliau tumbang, maka tumbanglah pendamping kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يردهم وهو رفيقي في الجنة فتقدم الشاب الثالث وسقط. Maka kemudian Nabi kembali mengatakan, siapa yang bisa menghalau mereka? Maka majulah pemuda yang ketiga dan sama, dia pun juga akhirnya tumbang. فقال من يردهم وهو رفيقي في الجنة فتقدم الرابع وسقط شهيدا. Kemudian Nabi kembali mengatakan, siapa yang mau menghalau mereka maka dia menjadi pendampingku di surga. Maju pemuda keempat dan dia pun kembali tumbang. ثم الخامس ثم السادس ثم السابع 7 سيرافقون الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. Lalu kemudian yang kelima, yang keenam dan yang ketujuh semuanya maju untuk menghadang dan menghalau serangan kaum musyrikin dan mereka semua tumbang. 7 orang tumbang. Mereka inilah 7 pemuda yang menjadi pendamping
Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. ووصل رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى الجبل وحماه الله عز وجل من المشركين. Lalu kemudian Nabi berhasil sampai ke gunung dan naik ke atasnya, dan dengan itu Allah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dari serangan orang-orang musyrik. الحمد لله الذي نجى رسولنا صلى الله عليه وسلم من سيوف المشركين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan nabi kita dari pedang-pedang orang-orang musyrik. لكن بعد أن سقط 7 من الشباب سيرافقونه في الجنة. Tapi dengan proses, dengan bertukar 7 orang pemuda yang tumbang gugur dan akan menjadi pendamping Nabi di surga kelak. إذا أردت أخي الشاب أن ترافق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة فانصر الإسلام. Maka wahai para pemuda, jika engkau ingin mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, maka tolonglah agama ini. هذه 3 أعمال من عمل واحدا منها سنراه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. Inilah 3 amalan jemaah sekalian. Barang siapa yang mengamalkan salah satunya saja, insyaallah dia akan menjadi pendamping Nabi di surga kelak. العمل الأول عبادة تكثر من الصلاة والسجود. Amalan yang pertama tadi adalah ibadah, perbanyak salat dan sujud kita. إذا ما استطعت العمل الثاني عمل خير وإحسان تكفى اليتيم. Kalau tidak bisa yang pertama, yang kedua amalan sosial, membantu anak-anak yatim, menanggung kehidupan anak yatim. إذا ما استطعت العمل الثالث عمل نصرة للدين تجاهد وتنصر الدين. Kalau tidak bisa lagi yang kedua, maka amalan yang ketiga yaitu berjihad membela agama ini. بعضنا من شدة حبه للرسول صلى الله عليه وسلم سيفعل جميع الأعمال الثلاثة. Nah, sebagian dari kita mungkin karena begitu besarnya cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin dia mau borong semua 3 amalan tersebut. أنا أخبرتكم كيف ترافقون الرسول عليه الصلاة والسلام وما الله أعلم يوم القيامة من منكم سيطبق هذا الكلام. Nah, saya, kata beliau, sudah memberitahukan kepada kalian 3 amalan yang berbuah bisa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wallahu a'lam, siapa di antara kita yang nanti bisa mempraktekkan amal-amal yang kita sudah sebutkan. إذا لم تكن رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة فممكن تكون في مجلس قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم. Kalau misalnya nanti kita tidak bisa menjadi pendamping Nabi di surga, mungkin kita bisa tetap bermajelis, tapi majelis yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. أنت الآن تجلس في الصف الثالث أو الرابع، تريد تكون قريب من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. Mungkin kita nanti di saf kedua, saf ketiga atau saf keempat, tapi kita mau mendekat kepada majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. ماذا أفعل لأقرب في مجلسي من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ Lalu apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendekat ke majelisnya Nabi? أمة محمد كثيرة من اليمن، من أندونيسيا، من مصر. ماذا أفعل حتى أكون أقرب للرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس؟ Umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam umat yang sangat banyak, dari Indonesia, dari Mesir, dari Yaman. Lalu apa yang bisa saya lakukan di tengah-tengah banyaknya umat ini untuk bisa mendekat kepada majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, أقربكم مني مجلسا، yang paling dekat majelisnya denganku يوم القيامة pada hari kiamat أكثركم علي صلاة. adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. اليوم كان يوم الجمعة، Tadi adalah hari Jumat, والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perbanyak bersalawat kepadaku di hari Jumat. كم مرة اليوم صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Mari tanyakan pada masing-masing kita, berapa kali tadi kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? كم مرة أجب؟ Berapa kali? Coba dijawab. Berapa kali kita bersalawat tadi? كم 10 مرات فقط؟
10 kali? 100 100? كم؟ Berapa? بعضهم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم 1000 مرة. Sebagian manusia ada yang bisa berselawat sampai 1000 kali. أكثر واحد يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون أقرب مجلس من الرسول صلى الله عليه Maka وسلم. barang siapa yang paling banyak salawatnya, maka itulah yang akan menjadi orang yang dekat majelisnya dengan majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. ليس الأمر بالكلام، ليس الأمر بالأماني، لابد من العمل. Ini bukan hanya sekedar omong doang, bukan sekedar angan-angan saja, tapi harus dipraktekkan. وقد ذكرت لك العمل، Saya sudah sebutkan amal-amalannya. فكن ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. Maka jadilah orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti dan mengamalkan perkataannya tersebut. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، Allahumma ya Allah kami minta kepadamu iman yang tidak ada murtad setelahnya, ونعيما لا ينفد، kenikmatan yang tidak akan habis, ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. dan kami meminta kepadamu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang abadi yang paling tinggi kelak. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، Allah, kami minta kepadamu taubat sebelum kami meninggal, وعند الموت شهادة، dan kami minta kesyahidan ketika kami meninggal, وبعد الموت جنة ورضوانا. dan kami minta surga setelah kami meninggal. اللهم إنا أحببنا رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, sungguh kami mencintai Nabimu sallallahu alaihi wasallam. اللهم فاجمعنا به في جنات الخلود. Ya Allah, kumpulkan kami bersama beliau di surga yang abadi. اللهم اجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك، Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang beribadah kepadamu seakan-akan kami melihatmu. وارزقنا تقواك، Ya Allah, berikanlah kepada kami, rezekikan kepada kami ketakwaan kepadamu. ولا تجعل لنا وليا سواك. Ya Allah, jangan jadikan kami wali selain Engkau. وصل وسلم على رسولك ومصطفاك. Allahumma salli wa sallim ala nabiyika. جزاكم الله خيرا. Jazakumullahu سبحانك khairan. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Barakallahu fikum. Syukran ashkuru Syekh ala ma qaddam. Wa saya meminta maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam penerjemahan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Sudah masuk isu tadi? Kita tutup. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.